Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya Nyonya Febrina Hairani Yusrijal, penjabat Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Tenggara beserta keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Unit Sekdakap Kabupaten Aceh Tenggara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah